Difurong Kimialong Center for Studies in Karbi Languages, Dibrugarh University, Difu Center Ahem Kangpu. Karbi Alang Purkimo Kicheng. Wothap lang so ser dihuna klamlo inkorachok ang Dengzonal Karbi Youth Festival aparman kisik kedang. Rongman piak lam tinalung birsing kialong open stage, MLA Dr. Mansing Rong Periding Pen Kangpu. Tata mobile at truck ahiring tangrak pentong muka biusya tengno kachingkoy. Kardom, Karbi Pramcha Malong Penili, Philibun Krupi, Non Biotang Pen, Arjeta, Difurong Kimialong Center for Studies in Karbi Languages, Dibrugarh University, Difu Center Hem Kangpu Pen, Karbi Anglong Along, Karbi Alam Kipachan, Kabiuti Lepen, Karai Kom Jiapan, Ang Hap Thopon Tanglo. Dibrugarh University Pen Karbi Alam Kacharli Japan Chiklojon Shock Certificate Course ke Pangcheng Theke Mio Alamlo Karbi Pulote Karbi Alam Theknangji Karbi Alam Karju Thekthela Pen Kaningje Thektheke Therak Me Alam Karbi Anglong Jumas Council CEM Tuliram Ronghang Pre Po Arni Center for Studies in Karbi Languages Dibrugarh University Difu Center Sahem Kangpo Hutsila Pusanalam Ningje Difu Center Sahem ke Paching Thur Japan Muning Kan Pen Kuti Setangka Dihina Kirap ki Pija Phanda Pachata Center sa Hem Kangpo Amailo Chairman Pencheng no EM Emesia Tumcha Dongdun. For the first time of history under Dibrugarh University, first introduced Karbi language university. ইয়ার এটা ইতিহাস রচনা কৰিছে ইয়াত প্ৰথমবাৰ এটা কাৰ্বি লেংগুৱেজত স্কুলটো আমি ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত আমি ইনট্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাক 100+ আছে ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটি যিমানটো আছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি কমপ্লেক্সৰ আণ্ডাৰত ডিফু কেম্পাছ বেলেগৰ লেংগুৱেজৰ ৱৰ্ল্ডত যিমানখিনি ৰিকগনাইজ কৰে সেইবিলাকৰ লেংগুৱেজৰ লগত কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত আসাম ইউনিভাৰ্চিটি যিমানটো ইউনিভাৰ্চিটি আছে আসামত কাৰ্বি লেংগুৱেজটো আমি ইনট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত 6 মান্থ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ যিটো কাৰ্বি ভাষা আজি ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল এইটো আজি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কিয়নো আমি কাৰ্বি ভাষা এতিয়ালৈকে আমি কোনো ক'ব গ'লে তেনেকুৱা ৰিকগনিশ্যন নাই কোনো ইনষ্টিটিউটত তেনেকুৱা নাই MIL নাই কিন্তু আজি প্ৰথম আমি ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লোৱাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ কাৰ্বি ভাষাও বহুত এতিয়া ডেভেলপ কৰা বা হেৰি যিমান আছে তাতকৈ আৰু আমি গ্ৰামাৰ হওক চব যিমান হওক আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম এই বুলি আমি আজি আশা কৰিছোঁ আৰু পাৰিম বুলি পুৰা হেৰি কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰিন্সিপালটো কোন আছিলে আৰু টিচাৰটো কেইজন আছে টিচাৰ বৰ্তমান টিচিং ষ্টাফ 4 জন আছে ষ্টুডেণ্ট ৰেগুলাৰ 50 আৰু কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল দিছে এওঁলোকক 50 জন টোটেল 100 ষ্টুডেণ্ট West Karbi Anglong District, Wothat Lang So Ser Dihuna Klamalong Non Kibangji, Inkora Chok Angdeng, Zonal Karbi Youth Festival Aparmantiri Kamamai Hinpen Kisikidang, Asai Kiklempon Bombirda, Prini Pai Crepe Porni, Birtanang Pali. Prini Pai Crepe Chok Arni Pen Kipang Cheng Ponchi, Ni Pli Aparman, Kinang Jasona Mongdo Anta, Ser Dihuna Klamalong Van Bomlo, La Pen Kipalang Meji Mate Aliralon Kipadu Jep Hansetame, Kiklem Kidam RDGP Pon Bomlo, Bangso Rongojelong Unit Crepe Chokotum, Nangjitong Dunji Busi Committee Amai Pup, Ton Sing Terang Hinpen, Kat News of Perang Jason Inhia Panthan Pachini. Ye, Pinapen itu reception committee by unit atum ke wang pola sila so unit atum pan itu pinap si receive ji so apot ni tum non sisik sedang momlo la unit pen ke wang according ji atum ke kan kilun la so puthak dan itum dak karbiang longar lule paducot ji kali itum ke ha ang tanan ta itum la pindeng sumpot pen cenglok ke kan kilun pen cenglok ilitum la jutang along doan aso namungan ta itum ha kaprek adia long tamil tum kepace thangi pansi pini laso niltom dak
Watalang so junel committee pen stame nitum pangtang ponlo lapen la so pangtang alogot kadowil tum karbia rat stame anso se nang cirap nang citudun po sining thelo rat stame tum pan latak nang cirap nang citudun vek po pulpen emetang pindeng support stame citini ni pinde ji pangtang pon thegji pola pen sinil tum pini ladak penap pen tum keceng pon pola sila so keceng hot bangta iltum kadowil cirap citu pen pacun pon vek po pame po sining citepen pini laso Serdu na klamalong besin itu pini lasu alam jaipon dato. Zonal Festival ki paman Japan ke sikidang pon bomadi malong bai chalang so MLA Dr. Mansing Rongpita Humridun. Meser pen bang sorong jalong kacirap kacitu dun Japan jitami tirika mamai pen kacuning report pato. Langlokso ke seasonal committee pen taing kora trok ang National Karbi Youth Festival aparman ki sikidang ke patanga tenglopsi samilang so pen katniu salong bir tanang pali. Ingkora trok ang National Karbi Youth Festival arongoche ke pachun Japan bidasing kram sapan mai phulapen binon rong parapan arni keong arni pen chunbang aphadeng patang laso rong jalong terang cricket hom kachitong nun jalamdo halaput tirika mamai pen birta kilong atengke arongoche kito bomhut Assam Hills Area Development Minister Sumrong Hang Harukhat LA Constituency MLA Joram Inglang and Parta jutanga chinghon abang pubang piadum kachitong nun jalamdo Amri MAC constituency ke Parlangkang Birsingki Rongman Pia Klamalong Preni Pai Kre Po Arni Ada Por Pai Kre Si Raj Tim Apor Malong Pen Open Stage Kang Pupona Birta Katni Sasa Hemalong Birta Nangle Birsingki Rongman Pia Klamalong Amri Block Pen Kedeng Pon Untied Fund 2017 Lapen 18 Ningkan Pen ke Panong Pon Sikala ke Patangka Pen Open Stage Kim Rang Patang Pon Lo Kikim ke Rang Tang Open Stage Kang Pupon Amailong Amri VDC Chairman Jenison Teron pen si mai Japan puponlo labang so amai long alhiaman pen bai thalang so MLA Dr. Mansing Rong Pichatong dun si open stage ing puponlo an part labang so amai long MAC D Ofing Maslai Amri Development Block video Rita Milikpi accredited engineer Harsing Ingling pen cheng long pena ana bang hubang piatum chatong dun Namalam sopor phan birta moing toponik sena Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast-style pork curry. Wait! Not only this, Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 7024-56806 or 9957-537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here.
please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Amandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihinamo people thot bir talong wangtholong BLT clause 8 upon pabenang jibusi ASTC KSC lapen KNC atum pachatak BLT Clause 8 Kachetong Atem Karbi Anglong Lapen Dimao Song Along Kedo Boro upon ST Hill Bilongle Ate Boro Akeke Kepaprang Tang Ake Boro upon ST Hill KPG upon Chinkrak Daklo Lasi Amek Jangklip IMP Lapen MLA Atum Mek Prangnang Poposi ASDC KSA Lapen KNC Atum Ningje Dokmoka Police Station ki parlang kang Dokmoka Biusia Thengnolong Prinipai Krepo Arni ihum tata mobile truck a hearing tang rak pen kaching koi birta kar new salong pherang ki pen birta nang pali Dokmoka Police Station ki parlang kang Dokmoka Biusia Thengno along ihum tata mobile truck a hearing tang rak pen kaching koi langhin pen ki pacha thektit hormu ke pon bom tata mobile truck Dokmoka rong supiak ka Biusia Thengno to war kaslang bom dimalong ametha ma chepar le phera jo a hearing tang rak pen areng husorin tilo Tata Mobile Katewar Abangamen, Nirmal Basumutari, Langhinasor, Lapen Sagi Claim Dun Abang Fortum Lake Guwahati Kamrupasor, Zakir Hussein, Joyan Ali, Gohar Ali, Lapen, Nurzaman Ali Pasipang Theklo. Kachingko edi malong Dokmoka Police atum pali dun si tong sekot pen sekelang Japan Dokmoka sekelang ahem along pon lapen areng hukiso ahiring tangrak atuma phan ke nogangon si sekelang Japan Dokmoka sekelang ahem a doctor thongteron pen lamtoy pilo. Kachingko at tata mobile truck number AS01 DC 5753 Pasipang Theklo. Dimasa Students Union Pen Dimasa Sahitya Sabhatum Shankar Rajyong Alam Pen Difu Samsung Singh Inti Park along Milur Kaisi Shankar Phan Kimodam Difu Samsung Singh Inti Park along Pre Kripli Arni Kangsa Momke Kaipen Pathe Ansi Dimasa Student Union Lapen Dimasa Sahitya Sabha Atum Shankar Rajijun Aphan Kimodamsi Adai Kedo Uma Paswan Aphan Kokthat Anong Ipinang Dipusi Kehang Pasik I'm thankful to the Dimasa brothers for understanding to keep the situation under control. Etu kane moi apnalokok dhonnobad disu and ami the communal feeling phale ami loi na jao because we are looking for justice and peace. Aji ami ki korile mane amar bhai Shankar Rajyo ar tekedok porialok ami justice dibo parim. Heitu kane ami ulai aisu. Etu kane again I would like to reiterate that
the railway authority should give compensation to late Shankar Rajyung's family at the earliest. Mom ke kai pen kache songa long KSA Rengma Naga Student Union Kuki National Assembly Karbi reso adarba asong jatun chetong dun Biota bang gila pas kang ton paniklo dumi thangmi korang tu